Аурыс шәҟәыҩҩы рҿиара ҳәаақәа ҭбаау збаҩхатәра ҳаракыз Александр Сергеи-иԥа Пушкин иԥсҭазаара даналҵыз амш инамаданы Аҟәа ақалақь аҿы иҟоу апоет ибаҟа ашҟа имҩахыҵит ихьыӡ зху аҩбатәи абжьаратә школ аҵаҩцәеи арҵаҩцәеи, ишьҭарҵеит ашәҭқәа, ихырхәеит апоет игәалашәара аҿаԥхьа. Ашәҭқәа анышьҭарҵа ашьҭахь аҵаҩцәа аклассик ирҿиамҭақәа рҟынтәи ацыԥҵәахақәа ирыԥхьеит, иргәаладыршәеит инысымҩа. Я памятник воздвиг себе нерукотворный. К нему не зарастет народная тропа, вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру, душа в заветной лире мой прах переживет, и тление убежит. И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык. Пушкин дпоет дуӡӡоуп, адунеи аҿы деицазхарҵахьеит, иҩымҭақәа аԥхьаҩ игәы иԥсы ианыруеит, имаҷым иаԥҵамҭақәа аԥсшәахь иеиҭагоу. Убарҭ ирылукааратәы иҟоуп аҵак дуӡӡа змоу иажәеинраалоу ароман Евгений Онегин. Уи аԥсшәахь еиҭеигеит Аԥсны жәлар рпоет Мушни Лашриа. Абар сышҟы сгәы иҭоузеи шьҭа уаҳа исымаз иҳәатәыз, ари шәшаԥыло здыруеит заа, сшәыԥхьаӡашт иаԥсам аӡәыз. Аха маҷк еилышәкаар схьаа, срыцҳанашьар шәгәыбылра, сыншәыжьрым усҟан ус шәара. Ҿымҭроуп аԥхьа схы зызца, ихашәҵа сзырԥхашьаз абас, еснагь сара сгәаҵа иҭаз, аӡбахә шәдыррымыз зынӡа, гәыӷырак сымазар мчыбжьык, ҳқыҭаҿ шәшызбоз ала знык. Аусмҩаԥгатәи иҿнакааит Аԥсны иҟоу Россотрудничество аусбарҭа Пушкин ихьыӡ зху аҩбатәи абжьаратә школ алархәны. Есышықәса абри амш азыҳәан ахәыҷқәа ааҳгоит, ашәҭқәа рыманы иаҳгәалашәоит иреимш. Литературоуп Ӷәыниа Луиза Ивана-иԥҳа, лара изыҟалҵеит ахәыҷқәа даара интерес кны ирҵоит ажәеинраалақәа. Иара ажәеинраалақәа инырҵо убриаҟара ргәы ҭыганы, рыбжьы ҭыганы ирҳәоит еилукааратәы ииҭахыз апоет анҵара. Азеижәтәи ашәышықәса инаркны аҩажәиактәи ашәышықәса аҟынӡа апоетцәа зегьы Пушкин ирҿиара иазхьаԥшуеит, уи мҩақәҵагоуп дара рзы. Егьа шәышықәса царгьы Александр Пушкин иаԥҵамҭақәа ԥсра-ӡра рықәымкәа иаанхоит. Алхас Ԥсардиа, Ельдар Дамиров, Аԥсуа телехәаԥшра.